Мен не қармап отырсың? Иә. Мен сені сөгінмелемін ешқандай. Мына камера жазу. Саламатсыздарбы? Эфирде коомдук тартипке көз салып, мыйзамсыздыктарды чагылдырган New TV Патруль программасы Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш кырсык фактылары менен тааныштыруусун улантат. Ибраимов жана Кулатов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа рейдтин алкагында инспекторлор тарабынан токтотулду. Айдоочудан алыстан эле спирттик ичимдиги жыттанып, дароо наркология борборуна жеткирилмей болду. Вообще приживется. Все отрушено, возьму. Ветерден чистан olur. Şerif trezu. Чистан отқаннан айтып отыр. Gel biraz oturmasın. Siz oturasın mı? Деген отырасыз. Git. Аталган мекемеге жеткен соң айдоочу өзүн агрессивдүү кармап, инспекторлордун талаптарына баш ийбей жатты. Нені сұрайын? Жоқ, тартпайлы ғой? Жоқ, тартылады. Сен қандайда? На принцип отырсың? Жоқ, принципте не ал, мен жұмысым алып барады. Мен сен жұмысыңа мен противозаконный ішлік қылып білемін де, тұра. Просто атымым бар, тұра. Қандай? Мен просто атымым бар. Атымның алдын мен өт болғым келбейді. Как есть, да? Ал білем, 18-ші жұмыс үшін мен бітпейін дос. Как есть айтайын ба? Сөгінген ойлы. Жоқ, мен сөгінген жоқпын саға. Мен саға сөгінген жоқпын. Мен сөгінсем мені қамап салла. Шерден сөгінсің? Мен қойын сөгінсің. Қамап сал бірі. Мен саға қасан сөгін өтім. Сөгінбей жастап. Қолын алып қойсын. Қолын алып қойсын. Girбейсің мен. Таза қойым, сен менің қолымды тартқан ешкімсің. Girбейсің, непачын не қойып қойсың. Мен непачы, мен саға қашан непачыны не қылдым мен? Иә. Мен саға адышы обращение болыпқан, попроще болыпшы дозым мен. Бар ғой, ақылы. Girбесемші. Бұқай қамап салды. Мен саға сөгіндім бі? Мен мас болайын, мен саға тірезу сөйлей отам. Баштаққа келіп қойды, Мен саға тірезу сөйлей отам. Ішкенмесің? Jarmını уже принимайте пейс. Принимает пілеуің сен. Давайте Girбейсің. Girбейді. Неге? Ошол girбейін, тапсымайын. Жүрем келіп қойдық қоймыз. Girбесемші? Сөгінбе. Қол ұтты бұра ойын. Бас келді. Мен саға ***ның аяқта. Бар ғонына. Тарты өр досым. Любой камераңа тарт. Менден күнөө кеткен жоқ дос. Сіздерден кетіп отат. Бар ғой? Дос. Тарты өріңіз, қаласыз тартыңыз. Бер сұрайын. Күртеткен жоқ, мен сөгіп күртетіп отат. Неле өзің чекпаны, приколать етесің, мен брат. Күс. Ты слышь, брат? Girбесең Шықсың сен? Жоқ, girбесемші? Сен ма алдына мамле қылып қане, мен неге кіршім? Неге мамле Иә, сөгінім сағынғандай. Мен саған не патсам, тарт шығуым. Келсеңіз, балдарыңыз. Мен не қарма отырсың? Келсеңіз, Иә. езбіғында. Мен сені сөгінмелемін ешқандай. Мына камера жазуда. Жөн тұр. Не сөгім саған отырсың бұл? Жөн тұр. Иә, кирші дегенде. Сіз кімсіз маға? Бека, сотрудник. Иә. Вика. Исполнение. Бека. Сен маған конкретно изначально толғында маған удостоверение көрсөтүңүз бе? Бүт көрсөт. Маған түштеген көрсөткөн керегі жоқ қаның байке. Сен ұрған үшін жауап бересің азыр. Кімсің мына? Бұяқта езбі тұрса сен гаи келіп ал, ұрып Сен не при исполнении қиынсыңар ба? Неге азамат байке сіз қарауыз? нормально сөйлеп отырсың. Азамат Алдыңғы байке. бала келіп тұрып, оны 2-3 жол салды берді ана баланы. Азамат байке, неге сіз қарауыз? Эмне болду? Иә, қол салып сөгім салып, неге сіз қарауыз? Мен сөгім салып отыр. Бұларға қатсам несін мен? Жалтырап сөйлеп отасың, білем, қой, сотрудникпіз, аяқпаяқпыз деп сөйлеп отабыз, баяқтан бері кешіріп қойды отабыз, наркологияға нормально барайлы да отабыз, машинада 1-2 жол тарты бердің бе? Сөйсін ола. Мақұл, шығарыңыз. Жөп бересің. Жауап берем. Келет. Бұлар жөнлі картина екен да, гаи ұрып, соғып,
Әпке камераға мені тартсаң. Сөгінбеңіз қарындаш, бұяқ. Сіз ұрсаңыз болады. Сөгінбеңіз. Жоқ, сен ұрсаң болады екен. Жала жауа бербеңіз сіз. Мен тартып қойдым сен. Короче, мен сен тартып Тартып қойыңыз, тартып қойыңыз. Жоқ, слушай, келтат өзі. Лично өзі келтат. Жөн тұрсың сен. Сен тұрып наркология шығып тұрсың азыр. Слушай, лично өзі келтат. Сейчас разберемся здесь. Назло мен кетпеймін шурдан азыр. Киргин келбейли, ошон үчүн кирбейт. Кандай киргин келбейт? Кадимкидей Киргин келбейт. киргин келбейт. Себепти? Жүрөгүм чыдабайт ошого киргенде. Жүрөгүм чыдабайт, жүрөгүм чыдап калмады. Чыдатып койгула. Братан, алдын маска кийип эле койбойлу Вообще, атты. ули. Кадимкидей эле Ирет ал. көчөдө бирөөнүн кармалгансың го бир Мен көчөдө эмесмин. таанып айтасың. Братан, Хорошо. Не болду? Олғып жүз ел арттан тұрып. кирбейм мен аяка бир. Кол бутtu бура эле кире алып кир да. Ал камераны өчүрөбөчү. Оозуна ак ит кирип, кара ит чыгып, уят сөздөр менен биздин чыгармачыл топко да касылып, камеранын иштеп жатканына нааразы болуп жатты. Сөгінбелеңіз, байге. Байге, сөгінбелеңіз. Эмне кыласың сөгүнсөм мен? Сөгінбелеңіз, байге. Сөгүнсөм эмне кыласың мына? Байге. Каттайбы байке сенин машинаңда? Ооба мен ичкем, эмне болуп тур мына? Байге, не олsun? Эмне болуп тур мына? Мен ичкем мына. Көріп тұрады. Нерсе болду? Сөгінбеңіз, бай. Эмне? Эркексиң, маскаңды чечип сүй. Болду. Мына туруп. Aa, Каттайсың, масайсың, каттайсың. Башка эмне кыласың? мияқ қаптайды. Турабы? Мияқ қаптайды. Башка эмне кыласың? Турабы? Мен тартам. Башка турабы? Байге, сөгінбелеңіз. Кесирсиз. Тартам. Мен айткан жокмун. Албат камакташында колунан келип, камагынан. Мисалы көчөдө пацан эмес. Сен кайымнада сүйлөйсүң. Эмне? Таканын камера ой. Aa, Иә. Башка алман келбей, эркегиңизсиң. Атын көрсө көрөсүң. Сени найна мен. Мен тартып жүрсүң сен. Не oldu ki? Tepki o kumla. Uşasın çocuğun arasına arasında. Erkek gençsin. Kamaysınlar kama. Ne lan benden öyle tutan adamları kama oysunlar. Ya. NATO başı oldu. Неге следовательді кама ойсаңыз зәткал. Айдоочуга карата инспекторлор тарабынан мыйзам чегинде тийиштүү чаралар колдонулуп, унаасы айып короосуна токтотулду. gel, altınız kim? Gel, ver, düşürüş. Борбор калаада түнкү саат 3-4 чамасында такси кызматында иштеген жаран 102 кызматына кайрылып тартип сакчылардын келүүсүн өтүнгөн. Себеби аны жалдаган кардар айтылган дарекке жеткенден кийин акчаны төлөөдөн баш тартып ызы чуу чыгарган. Şimdi sen aksan var mı? Kalk var. Мен айылдан келгендермен. Эй, айылдан чыгыңыз. Атлет. Байке мен кеч болгон. Бердим бааны айтып. Бетин айтам дед. Түзүң өлчүктөр атсаңа атлет. Çıkmaz, bekle. Ayrıca taşısın. Өлтүрүп кой. Эй, өлтүзүң өлтүр. Сен де бет жоготам. Hey. Şey. Салгансыр ол. Отура берем деп койду. Цемент отурсам десем, отура берем дейт. Çıkarsın onun üstüne. Niye var canım? Canım ne kadar? Оке. Ben turam canım, dey. Сен де
Ана тұрады. Отурчу байке, өзүң бүтүр анда мен кетейин. Кетті бар. Акчаң барбы? Ой, атыңыз ким? Алло. Ой. Қанша емес керек? Көй берем. Ақтан бер ақтан. Мен қара жетсем дедім біле. Жоқ, ақтан қалып келіңіз. Учкунга киребиз, досумду издейм деп, досум мас болуп арап көтөрүп жүрдү. Қоя тұрыңыз, ақтан алдыңыз. Абез учкундан поворотунан кайра учкунга кирдик, кайра чыктык. Айланып эле жүрдүк да. Кайра көрөсүз? Билбей. Кайра көрөсүз? Койсун 2 сом. Сөөмө. Жолду алып барыласызбы? Му апарабыз там. Мына. Корон кишинин көзүн жайта. Ал сөзүмчө. Сөөмгөн жазылып алат камерага. Жаза берсин. Сен де салгыласың. 1 сом бербейм. Туңгу. Камалан. Жүрүп ат, камалан. О, камерадан сен балаң кызың көрөт, аялың көрөт. Жол мас болгон. Айдаттыңбы? Мен айдаткан жокмун, бай. Анурсун, мен түнтө турам, каргамайчы, мен кайра жеткизем деген. Ол сөгүнбө демек. Мен 1 сом бербейм. Бербейм. Тур, кака. Мен камагыл камайсың. Жүр айда, рода. Мен сөзүн өрмөтүп койгула мени. Жазбайлы койду. Андай чыкырдың байка, андай чыкырдың. Салбада мас екен, көріп отырсыз, бербей тақсыз. Таксилер салбайды қой мастычы. Жыйынтыгында жабыркаган тарап арыз дооматы жок экенин билдирди. Милиция кызматкерлери тартип бузган жаранга профилактикалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан ары кызматын улантышты. Не снимать? Все, пойдем. Блин, пожалуйста, я на своим друзьям трещала, блин, не снимайте, пожалуйста. Бул айдоочудагы спирт ичимдигин ичкенден кийин рульга отурган деген шек жарылып, наркология борборуна алынып келинген. Не спи тогда. Не спи. Жүрүч Наргиза. Есть. Ну, Наргиза, жүрүч. мальчик, скажи, пожалуйста. Все, идем машину. Идем машину. Сейчас он решит. Все, идем машину. Моя машина, он решит. Wi-Fi'мен сөйлесең. Он решит. Жаңа тұз. Маленький камера снимает. Не, он меня не снимает. Вы же меня общаетесь? Эй, қолын алшы. Руку бери гөрі. Я говорю, руку бери гөрі. Все, порвешь. Қолын алшы. Порвешь сейчас. Нормально все. Давай смело. Что давишь? Смело. Сейчас, отыршы сәнзеге. Такой симпатичный парень. Не считаю. Он такой смуглый. Только ваши забирайте, я просто улетаю. Как же? Зачем вы так? Кино. Да. Ничем не мешает? Нет. Я сейчас в отделение поднимусь. Я всегда правду говорю. Потому что я, знаете,
знаете, я за границей в аварию попала, потом алкогольный. Также призналась и заплатила штраф, нормально все. Работаете? У меня бизнес частный. Не снимай меня, пожалуйста. Че, блин, я же никого не убила. Давайте я вам интервью дам. Дорогие девушки, за рулем здесь выпивший. Нарколог айдоочу мас деген жыйынтык чыгарып, кагаз түрүндөгү корутундуну жол сакчыларынын колуна карматты. Конечно. Очень как будто я замуж ухожу. Когда? Когда? Как его зовут? Алтыша, я за тебя замуж ухожу. Унаасы айып короого токтотулуп, протоколдор түзүлдү. Ключи дайте. Сейчас машину нормально, она место. Ключи дайте, я сказала. Нормально, место поставим, Наргиза, Ключи потом дам. Я не заберу ваши дайте. ключи. Ключи дайте. Я вам ключи дам. Сейчас нормально место поставим, Наргиза. Сейчас, пару минут, Ключи подожди. дайте. Наргиза, пару минут, подождите, пожалуйста. Ключи дайте. Нет, я не буду дать. Энес, Кэр, дюзель маслей. Какая разница, он тебя говорит, что машину забрал. Не матерись, девушка. Наргиза, я бол, Наргиза. Жақсы келеді. Дам. Через кассу. Сейчас квитанцию принесу. Машина здесь. Теперь расчет. Дорога езжай, дорога едет. Если заплатишь, они тебе расчет выдадут. И все. Дружище, я тут давно. Машину знай, говорю. Сейчас машину знаешь? Сейчас. Под охрану. Под охрану знаешь, Наргиза? Наргиза, не смотри. Наргиза! Сейчас машину сдашь под охрану. Машину нормально припаркуем, потом, пожалуйста. Нет. Наргиза, Я с вами по-хорошему разговариваю. я с вами нормально тоже разговариваю, между прочим. Наргиза, давайте хранить не будем показывать. Я буду. Наргиза, пойдемте. Вот, машину нормально припаркуем. Вообще, руки свои убери. Не матерись, Руки свои не убери. матерись, Руки Наргиза. свои убери, я сказала. Не матерись, Руки Наргиза. свои убери. Наргиза, Руки свои убери. Наргиза, давай не будем. Давай друга не будем снова вперед. Руки свои убери, пожалуйста. Наргиза, вот, друзья, вот. Нет,